kada prekinemo s njima, to zlostavljanje zapravo ne prestaje. Zašto? Zato što narcisi u pravilu uvijek ostave otvorena vrata, oni se uvijek, premda to neće priznati, premda će to skrivati, oni zapravo uvijek očekuju da ćete se na neki način vi njima vratiti ili očekuju na neki način da će se odnos obnoviti. Nakon prekida mogu se ponašati na dva dijametralno suprotna načina. Znači, ili vas doslovce ne puštaju na miru, na neki način javljaju se, uvijek su nekako prisutni, uvijek se nekako pojave, ili zapravo u potpunosti prekinu kontakt, doslovce vas amputiraju iz svog života. I jedan i drugi način je zapravo za vas mučan i jedan i drugi način vam nekako ne dopušta procesuirati emotivnu bol i procesuirati taj prekid.